sekalian, doa asanapun disokona sarwana pitulukanmu kali Tuhan kita para Tuhan seluruh Tuhan kita kasdo melakukan kilauan kami asilo orang Tuhan namanya mopi dari mengkopi kami tanmuri kali Tuhan kita berserkat pikiran di nama Tuhan kami ibadah ini sakilauan kami di berserkat pikiran kita di nama siara naik magdalo kasupan siyako ay Tuhan kami tinapoto pagdoa sa ribiyon ni Berenabe dohok guru namin titikyo alam ni mangiyo na kami ang Tuhan tulukam mo suruh ato ito di perbadiay manorangin na sa uloro dan lumubin na sinamengalak ka kami ang Tuhan ramo timahami lau sebagai jurubi asado saluna aka adon nabat sepotongan di perjalanan kami dinay manguduri biari Tuhan diakan sinangkat di rohanami tanlung bima di acara adat nang pinagkani punami lejuri komotong nama niro-niroi nasa pikiran doh rohanami asa anggi ali Tuhan saluhutna diudahan naik sepatu bawah namin Tuhan percaya di bagasan kami doh di bagasan las niroha Tuhan bulan doh pangalasun namin nahurangi alam ini mengidu kami dari Tuhan baru kamu saluhna aka pangalasun namin sangkuang may asa berhitri dari Tuhan tambah kami gabi anak doh buruk baru kamu si jalo pasu-pasu siya lalu kamu mau mana saya nabi doh kamu Bagi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama anak dan Tuhan berbahagia. Amin. Dua holong nuna sana holong minang holong ki dua rohan nunga domu di padomu Tuhani Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu menanti janjimu Tuhan. Sekian lamanya ku berdoa
menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi porbadia. Amen. Jehovah do si parmahanau, dang tagamon huranganau. Ibana do partupal honokku, ay orwan na doaw. Say marhako sa tuibana manang hamwale do nga sa hapor siyaon. Ibana na madjuluani sa luhut nasa siulaw mo. Martangi ang mahita. Alogidjang, hodo na mga turhon pardo nga saripeoni. Di da hodo dengan nami na marsakap na marbagas. Jala na rodo na sida mangido pasu-pasum. Ato sa itatap manasida di bagasan asini roham. Pasu-pasu jala ramoti manasida marhite-hite pakkaholongim. Rajai manasida marhite-hite tod di parbadia. Asa mamukka jala marujung di bagasadame. Pardongan saripeon nasidai. Tangihon matangiang namion. Alaniasi dohot holong ni roham. Amen. See
Ibalik ni hamajur di jamani na lemura dapota laho pasaut ton na dirohat kali laos ihuk dolohot rasa egoisme semakin tinggi, roha diri lemutibo. Jadi orang na diau nama jut-jut upar rohahon, orang dari diau nama jut-jut upar rohahon, hugohi ale yang gumamar rohahon na didongan nga kirana maul manang talehub be rohatta. Songoni rumasa hati hai di huria Filipi lam tabba hamajuan lam malojol mai lam gudal akka dalam ningon alai lam tibo rasa egoisme rohadiri naholang manakikon narikot dingolu sendiri be. Dia udah songoni di rumah kube sumatro sebaliknya molo orang sumat dia udah songoni di rumah kube orang sumat doi. Ngamo be pangatusium na songoni kamu akka amanami nganam. Jadi bingung tahu baru-baru muncul arte progres siap kompos subuhan tu be ada rumah yang berjual lusis be awal waktu progres ada turbine gitu pani dibuat nedau akka bahaya ni pasang jopa ini mendir tu awal masang ini oh mama pasang ini tu beber ibu aku bahaya dengan berbeda ber ibu mana apa yang progres on miliran mau mati daripada wadi oh ingat itu tusir tu lawan. Jadi di rohaninya sida melua na au kalau ngaruh marah. Lo may bana tu parparani. Habis bicara progres. Alai udah makinan boy do lagi lemago lemtibo rohadiri rasa egoisme alanya kehancuran di zaman ini. Lagi dua nyong kan urut duduk semeja 10 halak. Ada habis waktu tak masih atuan. Asik dengan diri sendiri. Masih baru sama saya itu be. Man saja bapak nomak nak kanak kona, roanak kona madok. Sebeja itu dah enak kan masakan bapak ini inna ibarat di grup. Roanak nak. Apalagi saya itu be, tebu lupa di bapakmu inna musik. Sebeja dua lain masih balasat di. Homa matiaw nasuruh dotok songni itu lapatan niya haida lapatan ni hatay dangi jadi enggak jojo noang jorma pataridahon nguluna na songoni diri na naik di padua anggodongan nadang dakura disari humdi songoni mana masa hati hai di guria Filipi masih sarihon nadi madabi rohadiri nama rajalela na menguasai ngulni sasahala jolma. Alanido di payung Apostol Paulus bohado asa tetap mengulu di bagasan harmoni keluarga nauli nadenggan. Di dia do tarida harmoni keluargai tarsongon alat musiki doi. Mulu merdumu suara ni seruling, suara ni trompet, suara ni tagading, suara ni keyboard suara di gitar dulu dalam kanasi merdumu uli bagat tarida maharmoni suara gabi ulima dengan jadi mulu masih pasobuan nih tapi guarra hasadaun di musik mulu masih pasobuan kolak koma zoinna pitor siladui karo koma no per musik mulu pas kolan seruling makuling databui ale mulu makuling selalu na dengan tabu mabegion jupang ma harmoni unang masih sari nadi manabe alai di roha omma akka nadi dongan ada orang tua jadi mulut gua bang mangalang ni di roham si pada dua bursadari jadi sunya bude sunya kalau ni mai nakolak kolak ada mah ibu mulut gua di roham manu hebi dia mana manu hebi mulu haci di ho dang mayu hebi
Itoroha di bana. Muhammad pakilala ni dong akad dan naniup. Ano nga gulang mga mawar terpareso. Alimana macari tangani nakai. Kan dupilo buleja, sedia buleja juruain anggaran. Saya naso saya kira turus, naturus. Jadi dia kosu berderpato namse. Itu egois namanya. Oke mak. Jadi Hajojong ni haurion ni sada penguas, sada bagas, sada rumah tangga, mulu mamarrohahon nadidongan, unak kolan mamarrohahon nadimana. Asa las rohani suami dan istri marsangat do debata di bagasa permulut. Huri ya pesonido, nama sahuta pesonido, nama ulau ada sadadio pesonido. Jadi mulu uli di marga sadagi, uli do marga di marga situ orang. Mulu orang uli di rohamu silehon munai songoni do pakilalan ni situ orang. Itu lalu waktu mando babaga asalah sawada siga. Marga sadagi betul dorong nanon pauli dingga baik asalah sawani marga. Jadi jangan egoisme. Jadi unang dirajai roha diri egoisme asa jupang dane do asiroha songonani ikilni apostol Paulus di Guria Filipi gabe jupang hati hai lasni roha uli dengan parsawana sida gabe marsana tunang Tuhan iman ni ikil itu atas ya kamu amang Bulianto do itu Cornelia asa las roha muna madala di perdalingun muna kudu nakingan mulu tabu songoni diho hilala ro di dongamu taburu nak songoni di bana mulu hacit songoni pakilalamu songoni ro pakilala di dongan dogma aji duinang di imana asa seluruh nama kilalahon dengan bahasa doa sendiri oni di bata na totong mamasu-masu kita alani di dokon paseret pamuma o kamuna alani di jujut podolhon dia ka jamita rupani disita-sita ni harap natuli harap natuli hagabiok kamorap kasangaponi ikonarong do paupaton hasirepon hagabiok kamoraon hasangapon hasirepon ikon do na paupaton asa serepro ha magdalannya kepada lingun mamakin asa pasu-pasu ni di bata dohot makilalahon na didongan asa saluhna jupang dami dohot asmiroha magitiak kapasu-pasu ni Tuhan tuak katikiran roh magumamu hot matiu pamupadani gabe las marohamuna di parumatan kamuna masangat nang Marhaposa tujaho
kuasa sa dagaway ujung. Anak ini paok do sa parupuan na gadinungan na. Masadong dungan na mula-ulaw do patukakikiran. Laka mula uno maniwaran ni Dewata. Anak ini galup na paulakon na Yulina. Ia soal ng ramainan na pakupos sa dili. Jala songonima ng harap ng buat na sirami. Laos songonima ng Tuhan na dua nuay, parjulma nuay ang pamuli, uyan to simorang. Dilo ka rin Dewata pasal sa ipakorwag mo na pag-iutab naon, sa Kristus makawarong ihuyay. Unang mura-mura ang urok lupak na siya. Alay siya rohan to ang naungan na siya, dibagasan asi o orong na siya tuhata. Mardongan dami dohok na basiroha, tung sangat mabahik kamu pardongan sakit ini. Ay joro ni Dewata dui magiti-iti undungan. Lau somonilo nang hamumay oruan, Carmelia Elma Dayanti Guru Saragi. Somonondo didok hata ni Ubata, dalu parupuan nai madari pangului di bawah dari somo pangului na tutuhani. Ala ni bawi umuni pati utana. Son Kristus uluni huyai nai matotong toman forman jala motor ibaga sadami do lahu nirohan lahu naruti perkara guna ai ido na arga dijuru di Dewata nang di ajoma alani na manuk ma online ko ang dua jumur mapanguli duyan ko semua naul o kamu makajong joko dijuru di Dewata do dijuru di Buliaon pagona siya niya si Rohamu na wala ko padong joko padong masaripeon doho si Carmelia Elma Dayantion naul doho makakarong iba na siya nasa Roham ibaga sa parang ilaga dia uhud mga iba na nilaga yon na nang saluhut kawalan na jangan sa tupa kaulah mo iba na manang talikonon mo soala sirang niya kamu sugut naul doa tandungan Tuhan mula Sonima nang kamunuay oruan Carmelia Elma Dayanti Guru Saragi niririt ni Uyantos Kumurangon dari Dongas Salitena. Nauro ang makaroon iba na siya nasa rawang uguhot maparang parang inagalia bagwa inalat Kristi kamu nauro ako mga juga galion na ibaga sa nudo do seret ni Hoa jala sa tuwa sirang kamu so sinirang ni Amatian Subut Naulo doa sa indongan yang senirongan itu anima ama ulang sa na. Atau masih lewat tansia mo maamu pagwa ko ni padamuna. Taduau napasahaton hatana tu kamu. Marhite-hite kuar ni Dewata ama. Anak na Tuhan Yesus Kristus. Dogot to di perbadia do au madok na pinadom ni Dewata dan jadi sirangon ni colma. Amin. Jalo kamu mapasu-pasu siat Tuhan Dewata ama anak na Tuhan Yesus Kristus do to di perbadia. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata amamu. Disodakon Tuhan Dewata mabuhina Tuhanmu jala asima rohana midahamu. Didopakkon Tuhan Dewata mabuhina Tuhanmu jala di pasaurhon madame na tu tot di munabi. Amin. Video resort teluk pulih dalam di pasar do atta pasu-pasu pamugas untuk keluarga naik baru. Bulianto situ orang do Carmelia Elma Dayanti Guru Saragi. Nama jalo pasu-pasu permugas di Arsadarion. Selasa 30 Juni 2026 dohot atas ipaingot unang manarikot di hamubi matawag kamu dohot manarilongan songon parohaw ni Kristus Jesus maparohaw muna Filipi 2 ayat 4 dohot 5 padita na masu-masu padita kay peresot teluk di dalam padita lamot en simbolon di tadatangani dohot bisahap
Pasal malam ni orang di benar pengawas. Tuhan di sadar membuat siapa saya sama dosa soal panis sanami di dosa itu mana dosa Tuhan. Kunakan pergi untuk penguncunan. Pada mahan siang pangan. Ai hormat punah rajau. Roh terbugun. Roh dinasangakan sadari ilena. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Horong ni rohani di bata ama. Dohot parsaoran ito di perbadiama. Nama dongani ngamu saluhuna. Amin.
Lihat minum, lihat minum. Yang saya berapa? Ada Pak M. Ada Kalau kamu memang ada yang minum, ada kamu mah minum enggak? Dulu kali, kurang. Dulu kali ini. Nung sekul kurang nami, pada kami itu udah nami, maragi. Kalau saudara, pernah kapan dong kami? Pulang ke pe? Udah nami. Bau tuh kotik. Kayak lupamu, pulang. Iyo. Tadi muat salongon na. Oh, permana. Bapak kan ada semua. Masih bikiamu lah dong. Datang itu nami si Mamora. Paulan Huria, Lohot Sulima, Akarua Sunang Pumanila, Gabe makan. Alani Lasro Hanami, asal dia tutu lapot akan dauni, lapot akan daliga di bahasa Tekion di Hamuna nasa suhuton. Gabe makan. Alani merpangilo pahami po kamu. Asal pakai halima, si bagus suara nampun atau kamu di bahasa Tekion. Gabe Pangilon nami. Tuhan Yesus Kristus.
Maulah silaman parmusik nami kamu takas dia dulu kamu alani antum dia nonado napa dulu napa kudihu yang kau lau sedarion asapun kakas madolo dulu kau merdo tua matarada inata soribada. Maulia sima parmusik nami asatung takas marudu akaulah non lulu damang ma tu situan natorop asado nasida tumang yakun ulau nonon di bagasan las niroha dohot asin ni rumah tayalani ya lulu homma tua mata inata soribada dohot mata raja lumubima dohot di situan natorop lulu damang ma. Maulah sima parmusik nami alani hidup na tua-tua kondang muda-muda las balung atau kondang sopan dohon pumanina narosyan pakajas sersilama alani baik malihami kondang dek. Raja nami nung natunglas roha nami barinan koni nami dinong sikop sa luhuk na di ba masu-masu ni nakon nami sa jarutuhan tayo di buhay hayang udar bersama raja nami di tonga-tonga ni bagas nami ima ulot tadi bahasa sadaro siya giyak beda katang yang menangkaman raja nami di pangulinaran karlumu di pandita nami say di bagas si roha masa luhuk na kami karlumu di kahula-hula nami saya dapat mahasadaw dapat rasni roha tupan naman tadi batang Mula tung hantar mulai hati nabi terpasat kami di paglunaro nami sa luhuk na dohok rombongan na amat kani bakama na manggohi pas-pasuna asarawa ko raja nami di paglunaro nami tu sogod dia dia kaharoro nami dia kasopan hum nami nor raja nami suatu manarita pada doktor dimuna ada nonglas roh nami jalagok roh nami ikut tamado kami roma dapat tok kamuna asal memang permusim nami asal roh kami pada betul pengulian hurian nami terlubui bantah pandita ada nunglas roha nami asa patu padamang ma kota sobai asa roha pada barat
Hilok na berdua dibalik dohu telung bernatio di parapak dong dulu paratapak. Baik mali hati kau lang situ tio nas baru berapa nak kau dah harap. Tamado hita magbuat tua diulota asama tua kita pina peraputa si bitama boru bere songonima dihita sa luhugna amak parmusin nami may magbuat tululon nami mahami pinaparyapu nami tua si tumorang si bitama sa turin na mula-mula sa atur malatompa bedamang ma gondang mula-mula jala paduma tukod ang sopa. Tadi bahasa sadario di paso-paso Tuhan dapat kas sadari roha di hita tarlubobi di hita namar hula-hula perut asa nuampe asa mangaliat kita tu di penghuni alamanta namar sang namar tuo asa lihat pagabian lihat pahorasan di hita tu pohonnya mata di bata di hita namar hula-hula baru asa nuampe asa mangaliat na hita di penghuni alamanta amang baru si sadaliat na hita saluhukna dihita na berhula-hula baru amak permusim nami asal mangaliat kami di tonga-tonga ni alaman namion asal bendama mato godang liati lihat pakabian lihat perhorasan di hami pina perempuan nami sepitu ama bendama mama.